Nina bamadlozi amakhulu, ngifuna nina. Angithi hehe mina gogo nginedlozi elikhulu, mina idlozi lami likhulu. Hey nangindoda ke ngimcoceleni story. So apparently uke weza esontweni, so wakhulekelwa one of abaprofeti esontweni. So bekumvakashi nje. It was not somebody who we were even expecting ukuthi uyeza. Nakhona it's like 4 years ago. So now uyeza uthi uke wafika wakhulekelwa umunye umama, lo mama uthathe amandla akhe, yena uzocela amandla akhe. Njani? Number one, this person was not even expecting you. Number two, mangabe unamandla, amaphi lamandla afuna wona noma avuma ukuthi athathe kalula bese wona ayavuma. Yekelani ukuhamba nithi nina namadlozi amakhulu. Alikho idlozi elincane, wonke amadlozi anamandla, wonke amadlozi makhulu. And alikho idlozi nje livule amehlo nje lithe bese lona livuma ukuthi lithathwe nje kanjalo nje. Hence nanoma umuntu athi hey gogo, umalume wami ungiphambanisela izinto, umalume wami uyo ophahla emsamo, umalume wami uthwebula idlozi. Umalume wakho okabo mama usanedlozi lakhabo baba, which he does not have access to. Even if wayenzani akunakuthi ngeke uphupha, usazophupha ngoba laba abanye they still have access kuwena. Uphinde ube namadlozi omdzawe, amanye umdzawo wabo idlozi lasekhaya, abanye umdzawo idlozi langaphandle elukuthi lizoza lizokuvikela kunengelosi kunani. Guys, yekelani ukungabaza amandla wedlozini lokondlalwa abantu la nithi hey bakuthathele amandla, bakuthathele idlozi, bakuthathele nini. Yiliphi idlozi elivuma lona ukuthi lithathwe kalula kanjeni? Yiliphi livume nje lithi ngithathe mina ngiyoba isigcila kwakho, ngithathe mina uyongisebenzisa, ngithathe? Hawa guys, ayikho. Musani nje ukudlala ngabantwana babantu, musani nani ukuvuma ukuthi kudlalwe ngani, nihlola nitshela ukuthi nanithathelwa amandla. Awekho amandla azothi yebo kungayenza ukuthi idlozi kuyenzakala ukuthi i-connection between wena nalo ingabi khona, ungalizwa malikhuluma, kodwa phuma egqekeni, hamba uye entabeni, hamba uye ehlane, hamba uye emanzini uyobaphahla uzobazwa kahle. Even if it takes ukuthi ungalali endlini ejardini, maybe khona izinto ezitheliwe ezenza ukuthi mhlambe idlozi licasuka ukuthi lingafinyeleli, it's fine. Phuma hamba uyovakashela kagogo, ulala iviki lonke idlozi likunuke likubona ukuthi ukhona. Hamba ubuyele ekhaya mangabe usemcashweni, kodwa angeke livume nje idlozi lithi ngithatheni bo, ngithatheni. Kwawena kuyidlozi lakho mawudinga something uyabaphahla, uyabancenga ukuthi basondele, bese obunye umuntu afika alithathe ozani ke mina ngizolisebenzisa, ngizothatha amandla wenu nizosebenzela umndeni wami, bese livume nalo idlozi lakhona. Hayi kusho ukuthi idlozi lalingenamandla from the word go. Kusho ukuthi fanele siyekeni lento, masambeni ke sonke siyosindiswa, masambeni sonke ke soshisa amabhayi ngoba ayikho lento le. Musani, do not fall into the trap. Do not fall into that trap.